Hindi ya mihang'o ya kuhingurwo kwa laboratory njeru thukuru-ini wa thekondari wa Gitwe gicigo-ini kia ubunge gia Kirinyaga ya gatagati. Mihang'o iria gutongoragio ni mubunge John munene wa Wambugu na murugamiriri wa githomo Kennedy Machola. Machola ni acakaite kuongerereka kwa namba ya arutwo aria matiganeirie mathomo mao na guikara micii-ini riu akirutira mukana aciari maya gutacukirio makinya ma kiwatho kuona thirikari ni gukorwo igitabania mungururio. Tunatafuta mahali popote mtoto wa primary ako na achaenda form 1. Hii hatutaongea. Na tukikukamata tukikuchukua Kerugoya, fine ni 300,000 au miaka mitatu au vyote viwili. Machola ni okiriire aciari aria maratwara ciana ciao mathukuru-ini ma kothi cia moko marikia kirathi gia kanana, akiuga murutwo ageire kurikia mathomo ma thekondari niguo kugia na ugi. Na tabia nimepata, mtoto anafanya class 8 anaenda village polytechnic. Sheria hainiruhusu hivyo. Unamaliza primary, unaingia form 1, form 2 mpaka form 4. Ukimaliza form 4 ndio uende village polytechnic. We don't allow you to go to a village polytechnic from class 8. What do you know? Unaenda kufanya kwa village polytechnic. Mukana ni urutitwo kuri arume aria marohithia ciana cia airetu a thukuru nda makirirwo kung'ethanirwo nao kiwatho. Kama we mwenyewe unajijua, we ndio ulipatia huyo mtoto mimba, ukucho nione kwa roho safi. Sababu mimi nakwambia ukucho nione, unakuja kuniona ili nikuchukue kotini. Because usipokuja kuniona, I'm coming for you. I'm coming for you. Thukuru uyu wa thekondari wa Gitwe ni umwe wa mathukuru maria mari na arutwo aingi na riu ni mamukirite laboratory njeru ya muigana wa ciringi milioni 8.6 na nirikitie gwakwo. Mubunge wa gicigo giki munene wa Wambugu akiuga githomo no kiragacira. Oria mwena ciana nyingi thukuru noguo mugayagirwo gekinene. Next time na twaria na mwarimu muteke gwatia laboratory. Koguo science kubituka. Turete ciana gitu secondary niguo improve na maundu mothe mwetia munene wa Wambugu ndiramwirira kindu akakubingia. Ihinda-ini riu thukuru uyu ni wamukirite ndobori ya mai maria megucoka matambio kuri muingi matura-ini maya. Handu-ini ha Kameme TV kuma kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa Aciari.